Budi iskren. Jesi li ikada rekao ili pomislio, Bože, daj mi neki znak? Čekaš nešto veliko, nešto očito, nešto što ne možeš ignorisati, a male stvari prolaze, neprimjećeno. Mir koji si osjetio na trenutak, riječi koje su došle baš kad su trebale, situacije koje su te zaustavile, iako si htio dalje. Možda znak nije ono što očekuješ, možda je već tu, samo ga ti ne vidiš. Ne traži dalje, obrati pažnju. Znaci Allahove veličine i prisutnosti svuda su oko nas. Da znaš kako Allah upravlja tvojim životom, srce bi ti se raspuklo od miline za njim. Nisi sam, nikada nisi ni bio.